Mizoram Journal ngai thatu zong te chibai vek ule United States presidential election thu boi omek kara Mizo te min ti beng wa thin tu drama tran em tu le thanem ngai taka be tu Dr. PC Biaksiaman he thu boi in chia mek chungchanga zia te ingai thlawang u sual ral ne na in do lai kan ni boka mimal nuna sual na thole a in ven dan kan in zir tir mek lai hian tun trum chu kan khingpui mel ma pa dia bolan he hun hununga khovel pum huwa pa ache dan te tu tenge man ruwa a man ti te hi ramro pui ber United States of America atangin kan thirang tuna setana man ro lian ber chu United States of America Democrat thole an candidate Joe Biden a ani ti nial rual ani lo itilu tuk deuh lo mo tia setana le a agent te thlawang ho turpo kan kat nuk thei ome khai khin na ani rualin a tak real life nen a in zom reng boka lelama setana malang na lo do le turin Donald Trump ale Grand Old Party te chu in thurwa lo takin an tang trau boka an in phasan nok bok nen a ha thlak ngot mai bum na le vervek na tin reng nen setana ho an cha chak pur hle maya Trama lam chu cross a an kheng betin chek sol na le musit na tin reng in an koron huai ani bera ma se setana power hian chin tok limit ania pathian phalna chin bak a che thei chuang lo lelama chuan pathian hian a fa te hi a tua tir reng bik lo tuana mangin training a pe ani jok a tua tir aten chelna te tlomna nun te pathian chawa in ngana nun te an lo zir chuaka chumi zuwa vur len na aum le thin chaklo te ti chak tu mang ang te thlamuan tu thinlunga hliam te tuam dam tu ani zia hi zopanuna kan mu kha Democrat Joe Biden chuan mi pui nei ve vak lo ma se election campaign rally aneina mi pali panga lek kal khom thin ma se in thlan huna bumna le sual thil ti theina tin renga a han chen meu chuan mi puin an bo dur trama chu vote le mangin a khum dai maya chu in bumna result alo chua chuan Biden lama tang ho zong chu an zuang so maya a bo ruaka na chuan president ru thlenga thutirin cabinet minister te an ruat kwal tir vela round table lian taka an kwal pop maya policy duangin a lemin ro an rel vela ram sang prime minister le an president ten longpuina an thon supa a takrama ero chuan engma official a thupuan awmlo a lem mai ani ti hria na nei lo thlarawa middel te chu bumin an om mai ani Biden a sarkar thar lomnan zia rang dik tak lantirna mong an hlim so puin a kai har zolo kan om tho huna local data setana bumna thanga ok ve du lo le zamna chete po nei lo Donald Trump le a tho pui te chuan fight back tin an beilet ve thunga setana chakna hnar ber bumna thil chu atel telin an him lang duaya in thlan to zonga vote ti ching penna na saber chu state boy paruka chuan ne big po omlovin alo omvek maya Democrat thowin in bumna a omlo tia tangtla chungin vote lem le takte chu endi kan hlau em a an officer rolte an court rural to just chu Obama appoint te an ni wangin an tangtlata vote ti ching penna khol Dominion manga bumna na an tho dan te man chu ani tua mi sang chuang zatin thil diklo le in bumna a omzia an mita an mule hriat te chu an min puang zoya ti chuan bum mang setana ho te ru khom sa ta chu an man chu ani in trama ukil rual te chuan court tin an pukwala court lamin lo hnial zel ma se an hnial kum khua theilowang mi puinor na anasa tial an state a rel tu legislature ten an governor tele
official te chunga thunei tu dan siam tu lawmaker anina an chelek ve tanta a ruk rulam party chuan an ruk khom sa chu an hup tlata party dang ero chuan thunei na mangin phor chuak turin an lor boka an hual chep sot hle an thil ti diklo an in puan hun hi an tla khun chu ani mai don box ya tuna an tran mun nung ber chu tv le chanchin bu sang sang media hmanga thudik puang du lova he in bum na thu an kalpui wang mai hi ni pathianin atoke ati huna chuan media lam hi an tang thei to lovanga president dikle pathian ruat jok chu alo lang mayang chu thil thleng tura ring tu te tong trai na hi a thlon don si lova December ni somni pariat sang ni somni khan Ukraine sarkar thu puang tu chuan international corruption chung changa thu puan peimo tak mai an nei ta he tu puan hi United States Democrat corrupt ho tan chuan thu lom lo tak ani kan puan mai lo chuan thu dik in phum rei lutuk witness tam si cheng tlu le ding on zet Ukraine mi te hna lo lu tur adal tlat sia kan ram thu nei na le independence po angong thei hial mai sia antia Biden a chuan hetianga hian in nam hnoi hau lovin in soifel tum thin ma se he an video a hian Biden le Poroshenko a Ukraine president ten November ni sompruk sang ni sompuruka an in biak na khan Biden a opo chiang takin a hria thei vek ani Ukraine sarkar thu puan tlang pui chau hanta lang tiang thu dik khailan zel atang hian pon nam sarkar international corruption malak dan le kan ram chunga thok tu te cher vel dan atang hian heng thu te hi alo lang ta beng le sum thon chua dan kong sang sang kal tangin Ukraine mi pui te sum le pai dollar nuai tam tak ram chunga tanga put chuak chu Biden a family te company a account na alut khom ti fin fia ani Ukraine president pangana Petro Poroshenko le United States Vice President Louis Joe Biden ate in biana record mu chua thara tangin in zom na thuk tak an nei ti hei hian anem het lung al theile gas an lei khom dana Ukraine mi te khan 30% aya tambi ka leiturin bungrua chia antuka khati laya Ukraine thunei tu lal berle Biden ate kai ruai United States te kha corruption na men lawa anin rolti an puang tel bokani Ukraine sarkar hena United States in technical assistant man apek dollar nuai tam tak ti ching penani thu an puang za tel boka chuba ka Ukraine prosecutor general office ti kholo tu mani dan fin fiana an hailang tel bok heng an thu soya piang hi thil chui mi te heng thil diklova in nam hnoi te corruption a om nge ani ti hrechiang tu te atanga anin puana thu te ne na tang tlang vekani tin benkal tanga dollar nuai tam tak sum an thon chuwa ta chu former US Vice President Joe Biden a family account a bikin Biden a fapa Robert Hunter Biden a hna thon ani ti an soi kum khat kal tua an press conference apo benkal tanga dollar nuai engawm mazat Biden a family a bok thon ani thu an lo puang za to bok Hunter Biden a phei chu gas siam chuak tu company eiru na konga ming chetak Burisma company a board of director zinga member pakhata atang ve rengani Biden a corrupt ziale US president in candidate to zinga eiru ming cheber ani dan chu in thlanma khan kan chua to thina Obama nuaya vice president ani lai khan afapa Hunter Biden chu Ukraine rama Burisma company corrupt bera an soya thiamna engma nei lovin board member poimua apani na awangin dania thlatin United States dollar singa India poisa in cheng nuai thum sing rukvel ala a anhuwa peichuan dollar singri sang thum zet kum thum chung athok ani achan le wang hria lovin Moscow mayor nupui hnen atangin Biden a hian dollar maktaduai 3.5 alo dong boka heng an thil ti ruk record zong ada khomna computer laptop chuman chuan oma buichia lai lovin a in puang ti angmain Hunter Biden a laptop chu repair angai tatlat maya
a huna khul chuan a chang a hra lo le ta zela chu ta tang chuan a ei ruk na document pawng mo rong jong chu nial rual lovin man chu ani ta tuna hian America sarkar chuan he ei ruk na thu buai hi tramalaka thu breng thei heklo a chui ta bep mai mainstream news CNN BBC Al Jazeera te chuan an lat thu pui tlat thung an pa fa an ei ruk number chu communist China tangin company pakhat nena apa mel hriat tina introduction fee a kum khata dollar makta duai sawma puta apa ruala China a anjin tumin company pakhat kal tangin dollar tu le ding on khat point panga an dong zui le bok communist sumin an inti hausa thur ani bera ti chuan America mel malian ber communist China in alo vul tlai ani awangin China laka chuan dol zorin an lo zor tua aman atan America ram ro puina hi aru karalin alo hral ani ber mai cartona Xi Jinping a ui pangin an the dar vak to kha dik takin America mu hi lai China in alo zon kual nula ra le lam a zon kai man lo chau hi alo ni a Trump khan hei hi muin president ani tang khan China chu kong tin rengin aron ma chon ta chat mai ni a campaign aw hlau pakhata po Biden a hi atlin chuan China hian min nei vek don ani alo ti thin kha heti taka China ral alo khel chuin Biden a Democrat pol chuan China puina in president ni tir an lo tumna samaya an huai sar te nia fair takin thlan ani chuan Trump a hi hnerual ani lo tir mu chiang box sia China atagin ballot paper nuai somnga zet arukin an lo order hep maya chung vote le mang chuan Trump a vote mu an khum thir thei thramani chu po du tok lovin China siam vote chhiana Dominion call chuan om to ka moin Trump a khum tok velin Trump a vote mu chu Biden a vote a an lo chan ti zela chung ta chu tuna hian man chua deuh vek ani tua ma se an thu rual pui le suma an le state governor te secretary of state te polling official te court lama ro rel tu just te chu vote ti ching pen om lo ti in an ko top tran burmaya vote ti ching pen ani zia eyewitness in puana te video manga an thlak te chu an mai mi chin san ringot heng an tran mun tele setana bumna thupa an thuruk ril berber ta hi pathianin tok ati huna chuan in chung chi pa chuangin an latlang au pui ton thawani ring tu ta tong China zo za hi alo thlonin akal ral don lo lalpan thil tum ala nei ri ni do thei takin I tong trai zel lang o setana du da na beidong lovin United States lama thian tha te report sang te hi toy te in ka han share ve du chawa Louisville khopuya company pakhata thok ka thian pa chuan thil mi hril chak deuania ngoi te pusiam Biden a atling don anga alan live kha chuan kan company a thok te le kholaya Democrat ho reng kha an hoi pir thei khopa an poi soiti a hla oma an bula chuan kan khup zal thina ma se tuna chuan enge moni an hria tang ni boru ka in thak ranglam ta dai mai thereng vuak thak an soi ang mai an ngoi mak maya an nu nang wai ta an beng cheng to lo an zoi rai to mai hian ka hria June tharvela Black Lives Matter movement live te kha chuan an pong por ema tuna chuan Trump Republican mi puilam hi an lo chuak ve thunga an pung tual ti mo ti turani Democrat ho Black Lives Matter te Antifa te hi khoima sak chu an tum lo ma se han chawai te se an chak lowang tiang mai hian an tha aza zek ve to zok ti thu chu ha hi pin jing thol hima miron sil bor mai ni hei tak mai hi ke point kalo nga lel tak mai ani renga an pu Joe Biden hi han huai sen pui viau na chan turom lowa han champion pui tlak hi animal silowani California lama kanau du tak chuan kan pu tamai 100% in next president ani don en ti kong zong mai Biden a president ni ti hi kan military te hian an phal lo hrim in thlan ti ching pen ani ba ka Ukraine sarkarin
criminal case a file to a man thei ani reng to China le Russia ne na ramphasan na ane zong te office lamin document nen an nei thlap to tuna in thlan thu boi an la chei nek neka hun an la pot sei mai ani Washington suam ho million corrupt pui in thlung khom Democrat le Republican zinga hian tu tenge an ni Highland an ni theinan thil hi an kaltir mai ri chau zokani Biden a case bi ka chuan confidential thuruk zong pho chua Highland vek turin kan pu tama hian thu a peto ani ati Traman Biden a case atan a thuruk a di classify chuan criminal case turulu tukani don baka nam phasana treason sang taka aloin tol thuk to a zela atang ngei don ani confidential source atanga thu kan don dana chuan kan pu hian Biden ne na deal nein Biden a hian in thlana chaklo zawk ani zia pom concede in a thil ti sual zong mi pui ma a in puanga Trama hian ngai damna president pardon a pedon ani ti chuan mi pui thin rim so sang tur vengin kan pum pel theiang ti in an ngai tu ti asoi ma se he thil hi kan pu hian ati tak don nge kan la hra chiang ri lo ati bok ti don se January ni ruk ma in nge anuwa ti po hriat ala ni lo bok ti na thian te zara sarkar thuruk a hriat thei chin te min hril ani tun thlenga mi zo zinga Biden a tling turang le Trama tladon ni oma thula the dar thin te tan heng kan thu soi te lo hre ve mai se du omwatang January ni ruka Congress zo rel dan tur po voi duai lo kan soi tua hei hi a final ni ani don nge kan soi lok thei lo engkim hre tu lalpa a in ngat zo kang u mai pen sa chunga in nga po tha chuang lo Trump puya hian phasan tu nga ma se ama ko tu pathian in a phasan ngai don lo America ram le khovel poma Christian te tlawang hau tura Trama pathian in hria ka thi chan thok zo turin a Trump ni nei a mang le dona chumi ataka thleng tu chu rin na nget nein pathian pol na le dil puina na manga tharau lam exercise le zel tura min kona ani ti a hian itel ve tlat tang u ole viewer te kan channel min la subscribe saklo te khan min lo subscribe sakve ula subscribe ti in me zo khan notification bell metin ola in da don ya